Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 14. Diyo ammo no anyanto ti panagbiagyo inton bigat. Ngamin mayarig kayo iti angep nga agpukaw, kalpasan ti apagdarikmat a panagparangna. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Itad mo malakan niya akong data remote ti TV. Akar ka lang nga akar. Jack nga rod kaya tayo teledrama aboy-buyaem. Mami, mapan kami ag-swimming kadagiti classmates ko. Anya? Ag-swimming? When mami, ijay resort. Birthday ngamin ni Jen kataw-awisin na kami. Saan amabalin? Syakla ang manantisan na mapan. Di mo ipapilit. Palubusam latan tayo ta anak mo. Delikado ti ag-swimming. Ado ti malmalmas. Swimming pool mat. Kitaam data. Maka-enjoy ka laang iraso namon. Maikikin latan ni Erika dito'y balay. Palubusam latan na mapan, tag-enjoy mat. Saan nga rod amabalin? Numalmas ka ngay. Iso adito'y kalaangan balay nga agdigos. Anya matan. O anya, ready kayon? O sige. Ni Erika, awan pa'y. Agpauray manan ni Erika. Urayan tayo na. Kunahan na nga rot asumurot. Altawan agluto tayo pa iti balon tayo. Ni, umawawag ni Erika. Mabit lang ha. Hello Erika. Si kalaang ti urayan main. Ayan mon. Mapan kayo na saan? Sa anak nga umay. Anya? Di nakmatpalubusan ni Mami. O anya, sumurot ni Erika. Saan ka no ama ka umay? Di da palubusan. Kunakon kat. Istrikto nga ni Mami na. Alain tayon. Erika! May kamanganan anak ko. Nakaluto ni mami. Saan na kamangan? Saan ka nangal daw? Ita, saan ka manin amangan? Ni mami mat ngamin. Di nakpay palubusan ang mapanag-swimming. Mala, bayam. Kasaritak ni mami, manak ko. Bayam no di na kaya't timangan. Asino nga iti mabisinan? Na-stricto ka launay, bakit? Pampanunutak lang ti pagimbagan ti anak ko. Saan akaskan ka nga awan pa nang isakit mo? Uray agpagad ti anak mo. Okay laang kan ka. Tasi ka, awan concern mo. Di mo ibagaday ta, bakit? Tasyak, amok ti rumbang kan saan? Bayam nga agkulong dita silad na. May mayatan ngamjay malmas. Makapawan ganas ka, mangan. Nag-enjoy kami sika. Nagmayat swimming. Ado pa'y ti makanadimi na ibus. Syakla ang ti awan. Wan, sika laang. Amin kami, napan, oray ni madam. Apay nga minabi ka umay. Nukas tangad da papanan tayo. Ni ngamin mamik. Imbag ni nanang ko. Okay lang kan ko na, basta pakadaak. Uray dagiti parents ko. Saan daw unay nga istrikto? Kanayon da nga ibaga. Basta amok ti limitasyon ko. Nangag mo dyan announce ni ma'am? May papaniti JS prom tayo. Wan, excited ako sika. Oh, apay manin anak sanay ka. Sigurado nga minadinak manin palubusan ni mami. Ibagam killjoy mata ni mami. Win nga rod. Iso ang marurudak. Siya, agpagatang ka ni nanang ko iti dress ko. Sapay ko tapalubusan nakto ni mami. Mare, umayak man agpapukis. Ay katun amare. Anya ti kayat mo apukis. Diyan man ababa tani nagrigat no atidog ti buok mo, numisis ka. Mala, agtugaw ka nga ron, tasyak ti mangpukis kan ka. Oy, mare, umada ni gaya man ti Jess Pram da Jen. Kasta ay ha. Agpagpagatang ni Jen iti baro abistida na. Kuna ka bumulod kami laangan. Ay, no siya. Saan ko apalubusan ni Erika?
Apay ngay. Di ka katbayan ko ma, di anak mo, ta makisocialize, ta balasang matan. Ay na, narigatan. Makasursuro iti dakas. Si Kamat, anya ko matidakas iti dayjay. Jess from laang dayjay, mare. Parang kadagiti estudyante. Kan maysa, adamat teachers akadwada. Ay, uray mare. Jak palubusan ti anak ko. Narigatan. Madimat no sobra onay nga istrikto am ti anak mo. Ang mga ninton madamdama, agrebelde, terik nana. Nanang, excited ako na maki-Jess from Inton Bigat. Wan anak ko, saan ka amadanagan? Ta espesyal to day nga aldaw para kan ka. Wan di kagdanag, ta napintas ti isuot mo abistida. Ni Erika, umay nga ta? Ay na, nakasaritak ni mami na ta napanak nagpapukis iji parlor da. Saan na kano apalubusan? Ay, kasimot ni Erika no kasta? Basta si ka, Jen, palubusan ka, ngamni. Di ka agabuso, ha? Wan, amog day tananang. Di kay madanagan. Saan kayo amapaay kanya? Erika, adan isuot ko inton chest pram. Talaga? Wan, nagmayan. Umay ka di, Erika? Jakpay na ibaga ko ni Mami. Ibaga mo na. Wan nga agpay so Erika. Ibagam itan tapno makapagsagana ka. No siya, mapaanak to. Oray siya. Daddy, Oh, Erika. Agbasbasa kiti Jaryo. Pag-urayan kini mamim. Daddy, kasanon JJS from me. Ay kat mapan kalata anak ko. Nagkunang nga nasaan ka mapan? Di naksamot palubusan ni Mami. Anya? Ay, sana mabalin nasaan ka mapan, anak ko? Awan pa'y ginatang ni Mami a pagbadok. Kasano daytan? Bakit? Dandanin ti JS from the Erika. Kan, Awan pa'y ngarod tibado na. talaga ajak igatangan. Ne, apay ngay? Kasimot Jak kayat amapan ni Erika. Anya? Nagado ang lalaki. Sapay rabi eh. Nungay adadakas ama pasamakan ko na ijay. Nalabas kamot niyag pampanunot. Dakes akanayon ti adda panunot mo. Nasaysaya atin ti kasjay. Ngam ti maisagmak. Kasimot saan amapan? Isunto manen ti pagsaksakitan tinagam na. No imbagak asaan. Saan? Siyak ti masurot ditoy. Ang Rabiin, maturog takit din. Mami, mapaan ako ni Jess school. Saan ka pa'y anangan? Saan ako namangan? Ni, kato malikod latan. Erika, ti kwartam. Mami, apay ka di ang nag-istrikto ka. Anya, Nangag ko ti saritaan nyo ka ni Daddy idi rabi eh. Di nakmanan palubusan iti JS from me. Erika, para kan kater aramidak. Jak kayat ama isagmak ka. Maawatan na kuma. Nagpinta si dress ko. Makita yun to into ni suot ko. Sige man nga ron. Makita no si kanto ti kapintasan. Rodel, Oh, apay? ni Erika. Agmay-may sa iti dadya asuli. Kasano? Saan da ka nung manin apalubusan intong JS Pram? Isumot lagayam akasta nga agmay-may sa. Kaya't namot piman ko mati umay. Uy narod ngam saan mat apalubusan ni nanang na. Ni, apay ngay. Kaslaawan tao dito'y balay. Sabado mat ita. Awan ti klase da Erika. Napanan na nga tayo. Erika! Erika! Talaga nga awan. Napanan na nga ta. Ay, di na pa'y inakas dagiti linabaan. Unay lakit din ay dagiti agtutubo ita.
Nagsusukir da. Nasaya at tasimangpat kan. Sa numat nga men, awag ka nga awag. Apay aya, Awan pa'y ni Erika. napanan na ngay. Diyak nasangpatan dito'y balay. Napana kung di ta kaaruba ngam awan mat. Kadagiti gagayam na, ang mga ano na panijay. Ay, talaga aday ta babae. Masursuro na pa yan ti agtalaw. Mala, saan kanya gungat? Biroken takit eh. Oh, Mare, Mare, adda ka di dito'y ni Erika. awan mat. Je balasang mo ngay. Ay na, ada pa iji eskwilaan da Inton madamdama pa ilaang nga agawid. Napanan nga iji anak mon. Ay, amang ano si Murot kada dyan. Ti amok, ada practice da iti JS Pramda. Iso amala daw da nga agawid ita. Kasano ko maamaki practice ni Erika. Jak palubusan amaki JS Pram. Bayam, ta inton sumang pa di anak ko. Damagakan ko na. Ta mga noam mo na tinapanan ni Erika. Ay nananang, kat na nag-absent ni Erika, iji klase may iti duwang aldaw. Anya? Diya ka muna sa dino ti ayan na. Birbiro kan dagiti dadakkel na. Amangan mat no agpaspasugnod, ta saan da apalubusan na maki JS Pram. Rodel, saan ka no nagaw-awit ni Erika iji balayda? Anya? Ala, napanan na ngayon. Di mo ka din nakita? Jak to pa'y nakasarsarita. Ala, napanan ngay nga roda ni Erika. Mare, manon nga aldaw nga awan ni Erika. Nasakit siguro tinakam na gaputa saan mo apinalubusan anak ki JS Pram. Di nak ngamin maawatan di anak ko. Amumat itahan, ado dagiti paggad iti aglawlaw. Kat, anya ngay nga rod. Ikolkulong mulatan day ta anak mo, ije balayo. Ay, awan ano kasta. Mare, Kita am tinapasamak. Nagrebelde, tirik nana. Gapo iti sobra kina-istriktom. Mare. Ay, nilakay ko, umauawag. Mabiit laang, Mare, Hello? Hello, bakit? Nakita ko ni Erika. Sa dino? Ay, kat ada dito'y ayam dalulog ang lula na. Anya? Kung nagngagawid, yung dinamad kayat. Tapay. Saan na kano kayat nagawid? No di mo palubusan ang maki JS Pram. Anya? Agdengdengag kita dito'y abay ko. Denggan na, no palubusan mo no saan. No di mo palubusan, saan ka nun nga gawawid? Agyanan dito'y balay dalulog ang lula na. Lakay, ibagam tagawitan. Wen, palubusa kun ama ki JS Pram. Ibagam kan kuha na tagawitan. Tagumatang kami itibado kan sapatos na. Ikan tayo iti gundaway, dagiti anak tayo, nga ag-enjoy iti biyagda. Ngem ket di, naskan mati pamagbaga kan panarabay latta kadakwada. Iti kasta, mailiklik da iti saan anasayaan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPPC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panantarabay, na imbag nga oras kada kayoan.